barahari. Wapo. Barahari. Vikao na vikao walitengeneza wale nyama yangu. Inama zarakozwe ngo bandye. Ni nguvu hiyo. Ariko nta cyandinze nizo mbaraga. Hallelujah. Amen. Dusome. Nisome. Soma. Abakorino ba 2:4 murongo wa 2 kugera kwa 4. Ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni rwihishwa, tugendera mu buriganya kandi tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. 4 Novemba kuva itariki 24 z'ukwa 11 mwaka 1954, umwaka w'1954, ambapo wazazi wako walikuwa hawajazaliwa. Inawezekana birashoboka ko ababyeyi bawe bari bataravuka, wewe ulikuwa bado hujawepo, nawe wari utarabaho. Ili niangukia nguvu hiyo. Izo mbaraga zaramanukiye, zimenisaidia katika mazingira ya ajabu, kandi zamfashije mu bihe bikomeye. Kwa hiyo ninakusihi unisikilize vizuri. Ndakwinginga ngo unyumve neza, kwa sababu usione tunamelemeta, ntimurebe gutya turabagirana, usione tunatembea vifua mbele, ntimurebe tugenda dutereza gatuza. Ndani yetu kuna nguvu isiyozuiliwa. Muri twe harimo imbaraga ntakumirwa. Mapepo na mashetani yakituona yanatoa sight pia. Imbaraga mbi n'abadayimoni batubonye baduha inzira. Tuna nguvu isiyozuiliwa na mazingira yote. Dufite imbaraga zidatangirwa n'ikintu cyari cyo cyose. Hallelujah. Amen. Wakorinto wa 2, Abakorino ba 2 sura ya 4 igice cya 4 mstari wa 2 murongo wa 2 mpaka wa 4 kugera kwa 4. Hiyo mistari imeshika maisha yangu tangu tarehe 1 Januari. Kandi uwo murongo winjiye muri nge kuva ku itariki ya 1 z'ukwa 1. Nimeisoma, nimefundisha, lakini sasa iliingia kwa nguvu ya ajabu. Narayisomye ndayigisha, ariko byongeye kungarukamo n'imbaraga nyinshi. Wakorinto wa 2 sura 4. Abakorino ba 2 ibice 4 mstari wa 2 mpaka wa 4. umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Nakusihi wewe unayenisikiliza, ndakwinginga wowe unyumva, kama una mtoto asiye wa kwako mpe mama yake. ni ufite umwana utari uwawe muhe nyina. Kama una simu ambayo hujaifunga zima. Niba ufite telefone idafunze yizimye. Kama una mtu anayekusumbua hama. Niba hari umuntu kurushya urimo ugusakuriza mwicaranye, imuka wicara handi. Usikirize nitengeneze kitu ndani ya maisha yako leo. Ukurikire kugira ngo utunganyirizwe ikintu mu buzima bwawe uyu munsi. Usifanye desturi kwamba Jumatano ni ya maombi. Ntiubifate nk'ibintu by'akamenyero ngo kuwa gatatu nugusenga bisanzwe. Lakini hilo nitakalolizungumza, icyo nshaka ko tuganira, kitakusababishia maombi yako ya penye mpaka upate jawabu. Kizafasha amasengesho yawe azamuke kugera ubonye igisubizo. Amen. Amen. Umesikia? Nina wajukuu 78. Numvishe ko mfite abuzukuru 78 na vitukuu 45. kandi mfite abuzukuruza 45. Usifikiri wachawi hawapo Tanzania. Nitekereze ko muri Tanzania hataba abarozi. Wapo. Barahari. Barahari. Vikao na vikao walitengeneza wale nyama yangu. Inama zarakozwe ngo bandye. Ni nguvu hiyo. Ariko nta cyandinze nizo mbaraga. Hallelujah. Amen. Dusome. Nisome. Soma. Abakorino ba 2:4 murongo wa 2 kugera kwa 4. Ntiducogora
ahubwo twanga ibiteye isoni rwihishwa. Tugendera mu buriganya kandi tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Amesoma kwa lugha yako na najua umejua. Yasomye mu rurimi rwawe, ndatekereza kubizi. Kwa lugha yetu, mu rurimi rwacu anasema lakini tumekataa mambo ya aibu. Mu rurimi rwacu ngo ariko mbabarire, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Wala hatuenendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa tuna haki. Ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima w'imbere y'Imana. Amen. Amen. Sikiliza sasa, mimi nitaongelea mstari wa 4. Umva, ndashaka kuvuga ku murongo wa 4. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Katika lugha ya Kiswahili, mu rurimi rw'igiswahili, ile neno Mungu ni herufi ndogo. Neno Mungu ni herufi ndogo. Mu Giswahili Imana yanditse ni nyuguti ntoya. Maana yake tungesema shetani wa dunia hii. Turavuga satani w'iyisi, ambaye amepofusha fikira zao wasioamini. Yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Isiwazukie nuru injili tukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Nisikilize vizuri. Neza. Fikra. Ibitekerezo. Fikra. Ibitekerezo. Sikilize vizuri. Mungu alipomuumba mwanadamu, Imana ubwo yaremaga umuntu, amempa sura ya kimungu, yamuhaye ishusho y'Imana na mfano wa kimungu, ndetse imuha gusa n'Imana. Sura yangu na sura yako, yani kichwa, ni Mungu. Ishusho yanjye, uyu mutwe, ni yawe, ni Imana. Aliweka mambo 6. Yashizeho ibintu bitandatu: macho, amaso, pua, amazuru, ururimi, masikio, amatwi, ubongo, ubwonko, na ngozi hii, ndetse n'uruhu. Lakini ndani ya ubongo, ariko mu bwonko, aliweka mambo 6. yashizemo ibintu bitandatu naho. Haya mengine ni matatu. Ibindi ni bitatu. Lakini masikio ni moja tu, kazi yake alimwambia wewe unasikia tu peke yake. Ariko amatwi yo ni namwe umuntu akoresha. Lakini katika ubongo, ariko mu bwonko, aliweka uwezo wa kufikiria. Yashizemo ubushobozi bwo gutekereza. Neno la pili, uwezo wa kupanga mipango. Ubushobozi bwo gushyira kugira gahunda. La tatu, gatatu, uwezo wa kutambua. Ubushobozi bwo kumenya gutandukanya ibintu n'ibindi. La 4,
cya kane, uwezo wa kuelewa. ubushobozi bwo gusobanukirwa. 5, cya gatanu, uwezo wa kuelewesha. ubushobozi bwo gusobanura. La 6 la mwisho, cya gatandatu ari cyo cya nyuma, uwezo wa kufundisha. ubushobozi bwo kwigisha. Sasa nitazungumzia lile neno la kwanza, kufikiri. Ndibwigishe ijambo rya mbere, gutekereza. Na hilo nataka nilifafanue kwa sababu ndilo shetani analitumia. Ndagira ngo ndisobanure cyangwa ndihishure kuko niho Satani akorera. Na ndipo Roho Mtakatifu anatumia kukuwezesha kukutoa kwenye mazingira yoyote. Kandi aho naho niho Umwuka Wera akorera kugira ngo agukure muri situation iyo ari yo yose. Fikra za mwanadamu, ibitekerezo by'umwana w'umuntu, unapoanza kufikiri kunatokea maneno matatu. Iyo utangiye gutekereza haza ibintu bitatu. Sikiliza, nyumva, maneno matatu. Haza ibintu bitatu: nia, kwifuza, nia, kwifuza, utashi, gushaka, na uamuzi sahihi, no gufata umwanzuro. Nia, kwifuza, utashi, gushaka, na uamuzi sahihi, ndetse no gufata umwanzuro. Shetani alipomdanganya Hawa alitumia fikra za huyu mama. Kandi Satani ashaka kuriganya umuntu yakoresheje ibitekerezo by'umugore. Fikra ndio inaendesha mwili mzima. Ibitekerezo nibyo biyobora umubiri wose. Na sasa Yesu alipozaliwa, Yesu ubwo yavukaga, yeye alikuja kutengeneza fikra za wanadamu zibadilike. Yaje guhindura ibitekerezo by'umwana w'umuntu ngo bihinduke. Sasa nguvu hiyo isiyozuiliwa, noneho imbaraga nakumirwa, zikiingia kwenye fikra, iyo zinjiye mu bitekerezo, mtu unakuta anakuwa na mabadiliko. usanga umuntu yarahindutse. Sasa shetani anatumia hizo. Kandi Satani aho niho akorera. Anapofusha watu. Anapofusha watu. Ahindura abantu inkimpumyi. Anawapofusha. Arabahumisha. Ili wasitambue yaliyo mbele. Kugira ngo batabona ibiri imbere. Sikiliza, mpendwa alifundisha juu ya Waisraeli. Mwene data mukundwa yigishije hejuru y'Abisirayeli. Nimepata kidogo lakini alikuwa anasoma zuri sana. Nagiye nkurikiramo bike ariko cyari ikigisho cyiza. Nani Kutoka sura ya 8 mu kuva ibice 8 mstari wa 28 murongo wa 28. Tusome uangalie Farao alivyowatenda wana wa Israeli. Murebe icyo Farao yakoreye abana ba Isirayeli. Kutoka sura ya 8 kuva ibice 8 murongo wa 28. Kutoka 8 kuva ibice 8 mstari wa 28 umurongo wa 28. Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa muende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Farao kuri Bibiliya z'iki gihe n'umurongo wa 24 kuzakera ni 28. Farao aramubwira ati, ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane. Sikiliza, umva, anasema muniombe, kandi aravuga ngo munsabire. Ninawapa ruhusa, mbahaye uburenganzira, muende nyikani, mugende mu butayu, mtoe dhabihu kwa Bwana wenu, mutambe ibitambo by'Imana yanyu, lakini ariko msiende mbali sana, ntimujye kure cyane. Kanuni ya shetani
umwihariko wa Satani, anakuonyesha maisha ya hapa, hakuonyeshi mbali. akwereka ubuzima bwa hano hafi ariko ntakwemerera ngo urebe kure. Lakini Yesu, ariko Yesu, Roho Mtakatifu, Mwuka Wera, Mungu wa mbinguni, Imana yo mu ijuru, yeye akiingia kwenye fikra, iyo yinjiye mu bitekerezo byacu, anakutengenezea nguvu ya kuzuia mazingira yoyote unaenda mbali. agutunganyiriza ubuzima butuma ugenda ukagera kure. Haleluya. Amen. Ndio maana kanisa letu, nicyo gituma itorero ryacu, mtu akiingia na kukubali masharti, kandi iyo umuntu yinjiye akemera neza, mpaka wanamshangaa watu. agera igihe abantu bamutangarira. Tulipokuwa tunasafiri na mama yangu kwenye gari, twarimo tugenda na mama wacu uriya mwarimu mu modoka, sisi wanaume tumekaa, twebwe abagabo twari twicaye, lakini mama yuko anasukuma. hanyuma mwarimu wacu arimo ayitwara. Tukaanza kufikiri, dutangira gutekereza, kama mama mlevi na aliyeasi anaweza kazi hii? kandi twibaza niba umukecuru bangana ukiri mu businzi yashobora gutwara imodoka. Lakini kumbe ni nguvu isiyozuiliwa na mazingira yoyote. Naho yakiriye imbaraga ntakumirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Amen. Ukiwatuma wa mama wazee na mama yule aende, wazee watamkataa. Numushyira hamwe n'abakecuru bo hanze ntango bazemera ko bangana. Tanzania wananikataa kwamba mimi sio mzee. Muri Tanzania barahakanye baravuga ngo ntango uri umusaza. Ntango ari umusaza. Mzee wa kucheza mpira. Njewe nshobora gukina umupira. Wanashangaa, mzee wa kucheza mpira. Ese uyu musaza ufite imbaraga zingana gutyo ubasha no kuba yakina? Wanaponiona kwenye uwanja wanasema huyu sio mzee. Iyo bandebye mu kibuga uravuga ngo uyu ntango ari umusaza. Lakini ndani kuna nguvu. Ariko muri nje harimo imbaraga. Haleluya. Amen. Isiyozuiliwa. Ntakumirwa. Haleluya. Amen. Mizimu ya kwetu inashindwa. Abadayimoni biwacu baratsinzwe. Kwa sababu nilipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuko nakiri imbaraga z'Umwuka Wera. Yeye ananipitisha kwenye mazingira ya ajabu. Kandi yagincisha mu bihe bikomeye izo mbaraga. Mpaka leo kugera uyu munsi ni Bwana. Ndavuga ngo Yesu ni umwami. Na ndio hiyo vijana wa leo tunawarithisha. Nicyo gituma basore b'uyu munsi tubategeka. Tunawaomba, turabinginga uikubali nguvu hiyo, kwemera izo mbaraga. Na tunapowaita kwenye maombi, nitubahamagara mu masengesho, nikueleze maana ya maombi ni nini? Ese amasengesho ni iki? Maana unaweza tulikuwa kwenye maombi, mwingine akakuuliza maombi ni nini? Ushobora kuvuga ngo twari mu masengesho ariko bakubaje ngo amasengesho ni iki? Maana watu wote wanaomba, tunaona wanaomba. Ese ko tubona abantu bose basenga. Hata namkuta barabarani mlevi. Ni urebye umuntu w'umusinzi. Nawe agenda avuga Imana yasinze. Nawe agenda asenga. Sasa maombi ni nini? Ese amasengesho ni iki? Sikia jibu ni hili. Umva igisubizo. Ni uhai wa mtu, n'ubuzima bw'umuntu unaoambatana na nguvu za Roho Mtakatifu, bwifatanya n'imbaraga z'Umwuka Wera, kumletea haki za kimwili na kiroho, bikamuzanira gukiranuka mu buryo bw'umubiri no mu mwuka. Maombi ni nini? Amasengesho ni iki? Ni uhai wa mtu, n'ubuzima bw'umuntu unaoambatana na nguvu za Roho Mtakatifu, bufatana n'imbaraga z'Umwuka Wera, kumletea haki za mwili na kiroho, niragukiranuka mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Kama nguvu hizo zipo, niba izo mbaraga zihari, nina mtoto sina mtoto nasikia furaha, mfite umwana ntamufite numva umunezero. Nguvu hizo kama zipo, izo mbaraga yo zihari, nina fedha sina fedha nina amani, mfite amafaranga ntayafite ngira amahoro.
Ni ya ajabu, ninaweza kueleza mambo mengi juu ya nguvu hizo. navuga byinshi hejuru y'izo mbaraga. Kwa hiyo kanuni ya kanisa letu, ariko umwihariko w'amatorero yacu ni kwamba lazima tukubali kuwa chini ya himaya ya nguvu za Roho Mtakatifu. ni ngombwa ngo twemere kuba munsi y'imbaraga z'umwuka wera. Mara nyingi watu hutuita hatukusoma. abantu benshi baravuga ngo nitwize, Hawana akili. nta bwenge bafite. Mtu anaenda kuabudu Pentecost hana. umuntu ujya mu itorero rya Pentecote nta bwenge. Kumbe tumesoma. ariko twarize Tena kupita na wasomi. ndetse kurenza n'abanyabwenge bo mu mashuri yasanzwe. Tunawashangaza wasomi. twarabatangaje abantu b'abanyabwenge bize cyane. Tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka jana, itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka ushize, tarehe 8 itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize, tuliitwa na rais wetu. twahamagawe na perezida wacu. Mimi ni kiongozi wa wazee, ngewe nyobora abasaza mu gace kiwacu, na mimi nawapa vibali vya kutibiwa bure. kandi ni nanjye ubaha uburenganzira bwo kuvurirwa ubuntu. Akatuita kuonana na viongozi wa wazee. aravuga ngo muhamagare abayobora abasaza baze tubonane. Sasa tulipofika, tuhageze, wanaanza kueleza sifa ya yule mzee. batangira kuvuga ibyiza by'uwo muyobozi. Wakasema hapa tuna Askofu Rwasa. hanyuma baza kuvuga nanone ngo hano turi kumwe n'umushumba witwa Rwasa, Anatoka Kagera, avuye mu ntara ya Kagera, ana miaka zaidi ya 90. afite imyaka isaga 90. Lakini tunashangaa tunaye hapa. ariko biradutangaza turi kumwe nawe hano. Samia Suluhu akatazama ni yupi. hanyuma Perezida Samia Suluhu arashakisha ngo nuwuhe. Wakasema simama mzee Rwasa usalimie. baravuga ngo mzee Rwasa haguruka usuhuza umuyobozi. Nikasimama. ndahaguruka. Rais hakuamini. ntango perezida yabyemeye. Alikuja mpaka kwangu. yaraje kugera nyegereye, akanishika mkono, amfata ukuboko, akaniuliza arambaza, unakula chakula gani? urya ibihe byo kurya mpaka una nguvu hivi? ka ugifite imbaraga. Nikamwambia nina kitu kimoja nilichonacho ndani. ndamubwira ngo mfite ikintu kimwe muri ngewe, nina Yesu. mfite Yesu. Haleluya, amen. Mama alishangaa, uwo mubyeyi yaratangaye. wakamwambia hivi, bamubwira gutya, rais anachezaga na mpira huyu unayemwona. baramubwira bati uyu nguyu no mu kibuga mushyizemo yakina. Alishikwa na butwa, yaratangaye cyane. ni nini kilichomshangaza? ni iki cyamutangaje? Anavyofikiria mimi sivyo navyofikiri. ibyo atekereza ngewe sibyo ntekereza. Wanavyonifikiria sivyo Mungu anavyonifikiria. uko bantekereza siko Imana y'intekereza. Ninakwambia wanavyokufikiria Mungu anakufikiria vingine. ndakubwira ukuri yuko uko bagutekereza atari ko Imana igutekereza. Ikiwa Sara katika umri karibu 100 anakaa kwenye reba naenda kuzaa Isaka. Sara ku myaka 90 yicaye muri maternity agiye kubyara. Wanashanga na huyu bibi anaenda wapi? Baratangaye bavuga bati se uyu mukecuru arajya he? Yanasogea. Nawe ari ku murongo w'ababyeyi batwite. Ana mimba. Nawe ari ku murongo. Haleluya. Amen. Huyo ndio tunayemhubiri. Huyo ndiye anayeokoa. Huyo ndiye analeta uzima. Wabikoreye Sara niwe twigisha, ni ukiza. Haleluya. Amen. Usihangaike na mambo mengine. Ntuhangayikishwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nakuomba leo unisikilize vizuri. Ndakwinginga unyumve neza. Ukubali fikra zako zibadilike. Wemere ibitekerezo byawe bihinduke. Nguvu ingie. Imbaraga z'umwuka wera zinjire. Mazingira ulionayo yanahama. Ibibazo ufite bizimuka. Kama umesoma umekoswa kazi, kazi inakuja. Niba warize warabuza akazi kazaza. Na mtu aliye na nguvu ya Roho Mtakatifu hatafuti kazi. Kazi ndiyo inamtafuta. Ntango umuntu uzuye umwuka wera ajya gushaka akazi niko kaza kumushaka. Haleluya. Amen. Kijana aliye na nguvu za Roho Mtakatifu
umusore wuzuye umwuka wera hatafuti wa kuoa, wao ndio wanamtafuta waoe. ntango ashaka ahora ashakisha abashaka, ahubwo nibo baza kumushaka. Mazingira yoyote nguvu zinapitisha. Situation yari yose, ibintu uko byabimeze kose, imbaraga zirahatambutsa umuntu. Sikiliza, umva, dhambi ni mbaya. Icyaha ni kibi. Dhambi ni mbaya. Icyaha ni kibi. Ninapozungumza nguvu za Roho Mtakatifu, iyo mvuga imbaraga z'umwuka wera, msingi wake sisi wa Pentekoste, twebwe urufatiro rwacu wa Pentekoste, ni ule ushindi wa Yesu msalabani. ni kwa kunesha kwa Yesu kumusaraba. Ule msalaba umetuletea nguvu ya ajabu. Uriya musara watuzaniye imbaraga z'igitangaza. Miaka 5 iliyopita, mu myaka 5 itambutse, nilikuwa naenda kufundisha shule ya Biblia. najyaga kwigisha ishuri rya Bibiliya. Naendesha pikipiki, mpaka sasa naendesha. Natwaraga moto, n'uyu munsi ndacyatwara moto. Ndiye imenileta mpaka kwenye mpaka. Ni nayo nza nayo nurutse iwacu nkayisiga ku mupaka. Kilomita karibu 60 kutoka kwangu kuja mpakani. Hari ibirometero nka 60 kugera ku mupaka. Sasa niko ninasafiri, ndimo ntwaye moto, ninaendelea, ndagenda, nikakutana binti. nsanga umukobwa, namuona mbele yangu, mubona imbere yanjye, amevaa uniform ya shule. yari yambaye uniforme y'ishuri. Nikapita mucaho, lakini nilipoangalia kwenye setimila, ariko ndebeye muri retroviseri, nikaona amejifunga kamba ya mbuzi. mbona ihambirije umugozi w'ihene, na ana begi begani, kandi yari afite igikapu mu mugongo. Roho Mtakatifu akaniambia, Mwuka wera arambwira, huyo binti, uriya mukobwa yuko kwenye mazingira yasiyo mazuri. ari mu bihe bimugoye. Nikasimama, ndahagarara, nikageuza pikipiki, ndakata, nikamfikia, ndamugeraho, nikamuuliza, ndamubaza, mbona unakwenda wapi? ese uri kujya hehe? Akasema, baba na mama wamenifukuza. Aravuga ngo papa na mama banyirukanye. Shuleni wamenifukuza. Ku ishuri naho banyirukanye. Nikaenda kwa huyo aliyenipa mimba, naye amenifukuza. Nagiye nanone nagiye kuwa nteye inda, nawe aranyirukana. Sasa nimeona niende mbali wasijue nimefia wapi. Noneho nafashe gahunda yo kujya ahantu kure ntihazagira umenya aho napfiriye. Na zaidi ya kilomita 1 kutoka pale kuna msitu mkubwa, watu wengi wanaenda kujinyonga pale. Nko mu birometero 100 hari ishyamba rinini cyane abantu bajya kwiyahuramo. Binti wakati wa kutenda dhambi aliipenda ni tamu sana. Binti alipokuwa natenda uzinzi aliona ni tamu. Uwo mukobwa yabaye mu busambanyi kandi akumva ni bwiza cyane, lakini matokeo yanakuwa machungu. Ariko ibyavuyemo byabaye ibibazo. Kwa hiyo ni kwenda kujiua. Noneho aravuga ngo reka nje kwiyahura. Nikamwambia kaa kwenye pikipiki. Ndamubwira ngo icare kuri moto. Akasema, mzee nisamehe siwezi. Aravuga ngo mzee mbabarira sinshobora. Nikamwambia hivi, mubwira gutya, leo umekutana na neema ya Mungu. Uyu munsi uhuye n'ubuntu bw'Imana. Wewe usikate tamaa. Ntucike intege. Mungu anakupenda. Imana iragukunda. Na Yesu anakupenda. Yesu aragukunda. Haangalii dhambi uliyoifanya. Kandi ntango areba icyaha wakoze. Anaangalia maisha yako. Arareba ubuzima bwawe. Anaangalia maisha ya mtoto uliye naye. Arareba ubuzima bw'umwana utwite. Mtoto huyu hana dhambi, ni wewe na mume wako. Uyu mwana nta cyaha afite, ariko we n'uwo mwakoranye ibyaha nimwe mufite icyaha. Akakaa kwenye pikipiki, yicara kuri moto, kaenda mpaka kanisani. Ndagenda ku rusengero, nikamwambia mchungaji, ngira umushumba, tukazungumzana naye, tuganira nawe, na baadaye
akapiga magoti tukamwombea sala ya toba. nyuma arihana arapfukama turamusengera tumusabira imbabazi. Baadaye akaniuliza swali. Nyuma mbaza ikibazo. Sasa mchungaji, nifanye njia yote niitoe mimba? Nikamwambia usitoe. Arambwira ati se mushumba nkora inzira zose nkure minda. Ndamubwira ngo ya ntuyikuremo. Usifanye dhambi hiyo. Ntukore icyo cyaha. Binti akaendelea. Umukobwa arakomeza. Nyumbani walimtafuta hawajui yuko wapi. Iwabo baramushaka ntibaza hari. Wakakimbilia kwenye ule msitu kuangalia alijitundika wapi. Bajya kumushakira muri rya shamba baramubura. Lakini baadaye wakajua kwamba yuko kanisa la Pentekoste, kuna mchungaji alimpeleka pale. Baza kumenya ko ari ahantu ku rusengero rwa Pentekoste hari umushumba wamutwayeyo. Walipofika pale wakakuta binti anaendelea vizuri. Baje kumureba ku rusengero basanga ameze neza. Na kifupi tu amepata na mchumba kanisani. Nyuma yaje no kubona fiancé mu rusengero. Na leo ni mama wa watoto, ana uongozi katika kijiji, anaongoza. Kandi uyu munsi yarabyaye n'abandi bana ndetse numwe mu bayobozi bayoboye ibyiciro muri iryo torero. Lengo langu ni kumpandia kwenye fikira zake. Intego kwari kuhindura ibitekerezo bye. Ajue nia na utashi na maamuzi sahihi. Amenye ibyifuzo ndetse n'ibyo akwiye gushaka n'umwanzuro akwiye gufata. Na kisha alipoamua uamuzi sahihi, leo wazazi wake wiki jana walikuja kunishukuru sana. Hanyuma afata umwanzuro mwiza, nyuma ababyeyi be baje kunshimira cyane. Kaona magari yanakuja nyumbani, wazazi wake wana uwezo wa hela. Mbona amamodoka araje iwanjye, ababyeyi be n'abantu bifashije bafite ubutunzi. Mama kaniambia kuna wageni wanakuja. Umugore arambwira ngo hari abashyitsi baje. Kumbe nikamwona yule binti. Hanyuma mbonamo na wa mukobwa. Nimekuletea wazazi wangu. Nazanya ababyeyi banjye ili wakushukuru leo nitendea mimi. Uyu ni wo gushimwa, niwe wamfashije. Huyu ndiye alinisaidia. Niwe wamfashije. Huyu ndiye Mungu wangu. Uyu niwe Mana yanjye. Wapendwa, tuna kazi. Bakundwa dufite umurimo. Lakini kazi yetu ni ya nguvu ile isiyozuiliwa na mazingira. Kandi murimo wacu ugomba guherekezwa n'izo mbaraga ntakumirwa. Kuna watu wamepoteza nguvu za Roho Mtakatifu. Hari abantu batakaje imbaraga z'Umwuka Wera. Chanzo ni nini? Byatangiye bite? Tusome wimbo ulio bora. Indirimbo za Salomo sura ya 2. Ibice 2. Naomba usome kwa kufikiria pale. Kandi ndagira ngo usome unatekereze. Wimbo ulio bora. Indirimbo ya Salomo sura ya 2. Ibice 2. Mstari wa 15. Murongo wa 15. Tukamatie mbweha. Mudufatire ingunzu. Wale mbweha wadogo. Byana by'ingunzu. Waharibuo mizabibu. Byonona inzabibu. Maana mizabibu yetu yachanua. Kuko inzabibu zacu zirabije. Kitabu hiki kinazungumzia bibi harusi na bwana harusi. Kivuga umukwe n'umugeni. Lakini Sulemani alipokuwa natunga, ariko Salomo ubwo yacyandikaga, na wimbo huu ulitumika wakati wa Pasaka, kandi indirimbo yaririmbwaga mu gihe cya Pasika. Lakini Roho wa Mungu akamwambia, ariko Umwuka Wera aramubwira kwamba kuna watu wana mambweha wadogo kanisani, kandi mu rusengero harimo imigunzu mitoya ambao wanaharibu mizabibu. Kandi iyo migunzu itwononera inzabibu. Mbweha wadogo ni vijitabia vinavyoanzia ndani ya moyo wa mtu. Narudia kwamba mbweha wadogo ni vijitabia viovu vinavyoanza ndani ya mtu. Ni imigunzu mitoya ni ibitekerezo bibi bitangirira mu muntu, vinapitia kwenye fikra kandi byinjirira mu bitekerezo.
anapochukua nia na utashi na uamuzi anatenda dhambi. hanyuma yamara gutekereza agafata umwanzuro agakora icyaha. Lakini vimbweha vidogo ni tabia ya mawazo, kandi iyi migunzu mitoya ni kamere y'ibitekerezo. Mzabibu maana yake ni kwamba mtu anaweza kuonekana kanisani anataka kuchanua, lakini wale mbweha wanamnyemelea. Ni umuntu muzabibu, ni umuntu uri mu itorero ariko ibyo migunzu ikaza kumwinjirana. Lakini Rwasa, mbweha wadogo ni nini? Ese Rwasa, imigunzu mitoya ni iki? Mimi sivielewi. Nje si nyizi. Hivi mbweha wadogo kabisa waje ndani yangu na waangalia na miguu yao? Ese imigunzu mitoya ndayireba, Bitapitia mdomoni? ese izaca mu kanwa? Mbweha wadogo waje kabisa? Imigunzu mitoya nzayibona. Hapo mchungaji ametudanganya. Aho ngaho umushumba yabatubeshye. Ngoja nikwambie. Reka nkubwire. Mbweha wadogo ni nini? Ese imigunzu mitoya ni iki? Marko sura ya 7. Mariko ibice 7. 21. Murongo wa 21. Sikiliza mbweha wadogo hao. Umve imigunzu mitoya. Mariko ibice 7 umurongo wa 21. Sura ya 7. Ibice 7. Mstari wa 21. Murongo wa 21. Mpaka 23. Kugera kuri 23. Soma. Dusome. Soma. Kuko mu mitima y'abantu habamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'ibyisoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Amen. Niliuliza swali wachungaji. Nabajije ikibazo abashumba. Tunatenga watu kwenye ushirika. Tujya duhagarika abantu kuza kwigaburo kwamba wasishiriki kugira ngo tudasangira. Hivi mtu aliye na mawazo mabaya tunamtenga? Ese umuntu ufite ibitekerezo bibi turamuhagarika? Mwenye mawazo ya kuua tunamtenga? Ese umuntu ufite igitekerezo cyo kwica turamutenga? Mzinzi tunamtenga? Ese umuntu w'umuhehesi turamutenga? Mwenye tamaa mbaya tunamtenga? Umuntu wifuza ibibi turamutenga? Waliniambia, barambwiye, hatuvioni hivyo. Ibyo nitubibona. Sisi kazi yetu tunatenga kile tulichokiona. Twebwe umurimo wacu duhagarika dushingiye ku byo tubona. Tukimwona nazini tunasema usishiriki. Tubonye yasambana turavuga ngo wowe turaguhagaritse. Lakini sikiliza niwaambie, ariko unyumve neza, chanzo cha dhambi, intangiriro y'icyaha, ni kwenye mawazo na fikra, ni mu bitekerezo. Mtu naweza kumwona yuko hapa lakini mawazo yako mbali. Shobora kubona umuntu ari hano ariko ibitekerezo bye biri hanze. Nguvu isiyozuiliwa na mazingira inahama, kandi imbaraga ntakumirwa zikimuka zikamuvamo. Anabaki yeye na uamuzi sahihi, agasigara ubwe yifatira imyanzuro uko abonye. Anaona niamue maamuzi sahihi, akavuga ngo reka mfate uyu mwanzuro ni ukwiye. Lakini narudia kusema, ariko nashaka gusubiramo mvuga gutya, ili zabibu ichanue, kugira ngo umuzabibu urabye, na usizuilie nguvu kukutoa kwenye mazingira hayo. Ndakwinginga ntiwimu umwanya izo mbaraga zigukura ziri bugukure mu bihe bibi. Yesu wakati anaomba naangalia msalaba, Yesu ubwo yasengaga areba umusaraba, Biblia inasema maombi yalikuwa ya nguvu sana.
amasengesho ari amasengesho akomeye y'umuniho. Baba, kikombe hiki kiniepuke. Aravuga ngo data iki gikombe ukindenze. Kwa mapenzi yangu kitimirike tu. Ariko aravuga ngo bibuka ushaka ntibibuka nshaka. Mwandishi anasema hivi. Umwanditsi avuga gutya. Jasho lilibadilika kuwa matone ya damu. Atangira kubira ibyuya by'amaraso. Lengo ni nini? Intego yari iyihe? Mwanadamu aliye chini ya dhambi apate kufunguliwa. Kugira ngo umwana w'umuntu uri munsi y'icyaha abohorwe. Ili nguvu ya Mungu itende kazi ndani yake. Kugira ngo imbaraga z'Imana zikore umurimo muri we. Viboko alivyopigwa 39 ni kwa sababu wewe ufunguliwe. Ibiboko yakubiswe bigera kuri 39 twari kugira ngo ubohorwe. Mazingira yale usiyarudie tena. Utazasubira muri bya bibi. Endelea mbele. Komeza imbere. Biblia inasema hivi. Biblia ivuga gutya. Yesu akawaambia wanafunzi. Yesu abwira abigishwa. Kijiji kile kinachowakabili kandi ikibategereje imbere. Mtakuta punda na mwanapunda. Murahasanga indogobe n'umwana w'indogobe. Fungueni munilete. Kandi muyibohore munzanire. Na mtu akiwauliza ni hagira ubabaza mwambie Bwana ana haja nao. Mubwire ngo data bujani udutumye iyo ndogobe. Na mimi leo nakuambia hivi. Nanjye uyu munsi ndakubwira Bwana ana haja na wewe. Data bujara gushaka. Bwana ana haja na wewe. Data bujara gushaka. Rudi kwenye chetezo. Ngwino garuka mu mwanya wawe. Ili nguvu ikishaingia utaona mabadiliko. Kuko imbaraga nizikwinjiramo urabona impinduka. Lakini kwanza fikra zako zibadilike. Ariko ibitekerezo byawe bihinduke. Bila kubadilika utabaki mtu yule yule. Nudahinduka uzagumya uri wa wundi. Unanielewa najua. Muri kumva ibyo mbabwira. Tamaa yangu icyo nifuza ambacho ninaomba, icyo nsaba, natamani vijana na wababa na wamama, ndifuza ngo urubyiruko, ababyeyi n'abagabo, siku hizi zimekuwa mbaya, iminsi baye mibi. Kwetu Tanzania kuna mafundisho ya kupotoka. Ni Tanzania hari inyigisho z'ubuyobe. Watu wanajiita manabii na mitume. Abantu biyisa abahanuzi n'intumwa. Wanatembea na mabakuri ya maji kanisani. Bagenda na mabakure y'amazi mu rusengero. Wanatembea na mafuta kanisani. Bajyana amavuta mu rusengero. Akipuriza tu watu wanaanguka. Yahushe abantu baragwa. Shetani anawaambia kwenye akili. Satani akababwira mu bitekerezo. Huyo ndio mchungaji mzuri. Uyu niwe mushumba mwiza. Maana tunaona na mapepo yameanguka. Ureba ko n'abadayimoni tunaona na yule ameanguka. Urako nuriya yaguye. Kumbe yeye anawaingizia pepo zaidi aliyo nayo. Naho abinjijemo abadayimoni baruta bambere. Ni nguvu kutoka jehanamu zinafanya kazi. Ni imbaraga zavuye ikuzimu zikora umurimo. Ili tuziepuke. Kugira ngo turokoke ibyo. Ili tuzishinde. Kugira ngo tuneshe ibyo. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Dukeneye imbaraga z'Umwuka ambayo haizuiliwi na mambo yoyote. Kandi zitashobora gukumirwa n'ikintu cyose. Katika nguvu za Mungu. Iguma mu mbaraga z'Imana. Yeye atakutunza. Imana izagufata. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Karibu nimalize eti. Ndi hafi kurangiza. Lakini ninajua kwamba niliyosema yanaweza kutosha hata leo. Ariko nziko nibyo maze kuvuga bihagije uyu munsi. Nikazie mazingira yanayozuia nguvu za Mungu. Ndashaka kuvuga ku bintu bishobora kubangamira imbaraga z'Imana. Ni mbweha wadogo. Ni imigunzu mitoya. Ni ibyana by'imigunzu. Mbweha wadogo wameharibu ndoa zetu. Kandi ibyo byana by'imigunzu bisenya ingo. Mbweha wadogo wameharibu vijana mashuleni. Ibyo byana by'imigunzu byishe abasore benshi. Inahuzunisha sana. Birababaza cyane. Toto memugharimia hela anasoma mambo mwingine. Bantu bagashanga amafaranga ngo yige, ariko unaona anakuja na begi leo mnonolia analivuta. Begi. Anavuta begi la nguo zake anakuja nyumbani.
ukabona afashe igikapu cy'imyenda ye agarutse mu rugo, anakupa barua, akuzaniye urwandiko, tunakutaarifu kwamba binti yako, kijana wako tumemfukuza. bakavuga ngo umwana wawe, mukobwa wawe, muhungu wawe twamwirukanye. Wazazi wanafurahi eti? Ababyeyi bakavuga bati, wanafurahi, baranezerwa, karibu mwana wetu, karibu sana. bakavuga ngo urakaza neza mwana wacu ku ishuri bamwirukanye. Inauma mpaka moyoni, birababaza bikagera mu mutima. Fedha zangu zote nilizozitoa, amafaranga yose natanze kuri uyu mwana, leo unafukuzwa. None ku ishuri baramwirukanye kwa ajili ya ujinga, kubera uburara. Sio yeye, siwe. Mazingira aliyokuwemo hakuwa na nguvu ya kusimama. Ibyo yinjiyemo ntiyabonye imbaraga zo kubinesha. Ili ushinde dhambi, kugira ngo uneshe icyaha, hakiki nguvu hiyo inaingia ndani yako. ni ngombwa ngo imbaraga nakumirwa zinjire muri wowe. Nguvu hii kisha ingia, izo mbaraga iyo zinjiye mu muntu, ninakwambia mambo yote yanaenda vizuri, ibintu byose bigenda neza. Utasikia sifa ya mwanako shuleni, anahubiri, anaomba. Uzumva umwana wawe ku ishuri yubashywe bavuga ngo arabwiriza, arasenga, unasikia na raha, kandi nawe ukumva uranezerewe, na moyoni, ukanezerwa ugahimbaza mu mutima. Niyo agarutse mu rugo, tununue kuku kabisa, bavuga ngo tugure inkoko, mwana yaje, kwa sababu anayafanya kule, kumbe ana nguvu isiyozuiliwa, kuko yakora ibintu byiza, ariko nuko yakiriye imbaraga ntakumirwa. Hilo ndio tunalolitafuta katika makanisa yetu. Icyo nicyo twifuza mu matorero yacu. Badilika usibadilike, kanisa letu hatubadiliki. Nuhinduke ariko twebwe mu itorero ntiduhinduka. Sisi msimamo wetu ni Roho Mtakatifu. Twebwe duhagaze ku Mwuka Wera, kwa sababu Roho Mtakatifu, kuko Umwuka Wera, hata pumzi yangu ikiisha, niyo nzava mu mwuka, wakanipeleka kuzimuni, bakanshira kuzimu, wote watakuja, na Wanyarwanda mtakuja najua, na namwe muzaza ndabizi. Lakini baada ya kunifunika, ariko nimumara gutwikira, wote mtarudi kwenu, muzasubira iwanyu, mimi nitabaki, nge nzaguma aho ngaho, lakini Roho Mtakatifu yuko pale, ariko Umwuka Wera azaba ari kumwe nanjye. Lala tu lala, ambwira ati ruhuka, ryama, matendo yako yanakufuata, imirimo yawe iraguherekeje. Tulia tu, tulia, tuza. Wale waliokusindikiza, abaguherekeje baje kugushingura, hawatakutangulia kwenda mbinguni, ntango bazagutanga mu ijuru, ni wewe tu wa kwanza, ni wowe uzagenda mbere. Parapanda itakapolia, uyu munsi impanda izavuga, amka Yohana, Umwuka Wera azavuga, byuka Yohana, byuka, hewani, tuzamuke mu bicu, tunawapitia ninyi, tuzabacaho bwebwe, tunatangulia mbinguni, tubatange mu ijuru. Haleluya, amen. Mungu awabariki, Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Na nataka tuombe pamoja, ninde ushaka dusenge? Na nataka tuombe pamoja, ninde ushaka dusenge? Ninataka kwanza wale ambao hawajaokolewa, ndashaka kubanza kubatarakizwa, ambao mbweha wadogo wanawatesa, babateshwe umutwe n'iyi migunzu twavuze. Ninataka ndio kwanza niwaombee, ndashaka kubasengera, na kisha niombee wale wanahitaji nguvu mpya, hanyuma ni usengera abantu bakeneye kwakira imbaraga nshya, nakumirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Kama upo sema, mimi nipo hapa, vuga uti ndi hano, ndashaka kwihana, nataka na mimi mbweha wakamatwe wauawe, hanyuma iyo migunzi ifatwe yicwe, na mbweha wakiretwa kwenye nguvu ya moto wanachomwa, kandi iyo migunzi igiye mu muriro barayicana bakayitwika. Unakuwa kama chuma ndani ya moto, moto na chuma vinamezana, kandi urabizi ko icyuma kinjiye mu muriro byinjiranamo. Chuma ni moto na moto ni chuma. Umuriro ni chuma kandi ni chuma ni umuriro. Yule anayesikia ni muombe, uwumva namusengera. Mbweha wadogo wanamtesa, kandi akafite biriya byana by'imigunzu bimubuza amahoro. Nyosha mikono uje tuombe. Zamura ikiganza. Amen. Nimeeleweka? Ese byumvikanye? Amen. Amen.
Tusimame. Duhaguruke. Tusimame watu wote. Twese duhaguruke. Tusimame. Duhaguruke twese. Kama umefungwa na nati kwenye kiti, mwambie shetani, funguka nitoke, nisimame. Ubwira Satani ngo reka mpaguruke. Niba hari ikintu cyagufashe, simama. Haguruka. Unisikilize vizuri. Unyumve neza. Daudi alitenda dhambi ya kuzini. Yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Tamaa ilimwingia, irari ryarinjiye, akazini, arasambana. Aliposikia ile mama ana mimba, yumvishe ko wa mugore basambanya twite, akamuitisha Uria. Ahamagara umugabo we Uria. Njoo nikupe likizo upumzike nyumbani. Ambwira ati ngwino nguhe ikiruhuko, uruhukiri wawe mu rugo. Uria ana nguvu ya Roho Mtakatifu. Uria yari yuzuye umwuka wera. Alipofika, ahageze, akasema, mfalme, siwezi kwenda nyumbani. Mwami, sinshobora kujya iwanjye mu rugo. Taifa liko kwenye vita. Igihugu cyose kiri mu ntambara. Viongozi wote nimewaacha kwenye vita. Abagaba b'ingabo bari ku ntambara. Sipendi kurudi nyumbani kujifurahisha na mke wangu. Nango naji wanje kwinezeza n'umugore wanjye. Alilala pale. Ndarara hano. Kesho yake alipoondoka akamfuatisha barua. Hanyuma asubiye ku rugamba mu rwandiko. Mbweha wadogo wameingia kwa Daudi. Hari imigunzu yari yinjiye muri Dawidi. Mweke kwenye vita auawe Uria. Urwandiko rwaravugaga ngo mumushyiraho rukomeye yishwe. Alikufa kweli. Yarapfuye koko. Akamchukua mke wake akamwoa. Afata umugore waramurongora. Sikiliza vizuri. Nyumva neza. Eti analia, mtumishi wa Mungu akaja. Mtumishi wa Mungu akamujia. Hanyuma umukozi w'Imana araza aramwegera. Akamwambia, mfalme, abwira ati, mwami, kuna mtu mmoja ana ng'ombe wengi. Hari umuntu umwe ufite inka nyinshi. Lakini alipoijiwa na wageni, ariko aherutse kugira umushyitsi, akamwendea rena kang'ombe kamoja. Ajya ku muturanyi we wari ufite agaka kamwe, akakamnyang'anya aje achinjie mgeni wake. Arakamwa akaraza akabagira umushyitsi we. Akamuuliza Daudi, huyo Daudi aramubaza ngo, vipi, alifanya vizuri? Abaza Daudi, se uwo muntu yakoze neza? Akamwambia, hapana. Daudi aravuga ati, yakoze nabi. Angechukua kwenye ng'ombe zake. Yagomba gufata muze. Akamwambia, ndiyo wewe. Aramubwira ati, ni wowe. Nazungumza hili kwa uchungu. Ndi kuvugira ijambo n'umubabaro mwinshi. Roho wa Mungu ananionyesha kitu kwako. Umwuka wera kunyeretseho ikintu. Lakini ninakuomba, ariko ndakwinginga katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, maombi ya leo, amasengesho y'uyu munsi ambayo umeamua kumwomba Mungu, wafashe umwanzuro gusenga Imana, itafute nguvu ya Mungu, uvuge ngo ndashaka imbaraga z'Imana, ili akutowe kwenye mazingira hayo, agukure muri ubwo buzima wa mwuka. Weka mkono wako kwenye moyo, tunakwenda kuomba. Shira ukuboko kwawe ku mutima, tugiye gusenga. Mungu wa mbinguni, Mana data yo mwijuru, tunanyamaza kimya mbele zako. ducecekeye imbere yawe. Roho Mtakatifu anaimba ndani yetu. Umwuka wera aravugira mu mitima yacu. Tazama watu wako hawa. Reba aba bantu. Mikono yao imegusa kwenye moyo. Ibiganza byabo byafashe ku mutima. Wengine wapo kwenye mazingira ya magonjwa. Bandi bari mu bibazo by'uburwayi. Wengine wako kwenye mazingira ya umaskini. Bandi bari mu bibazo by'ubukene. Wengine wako kwenye mazingira ya kusemwa vibaya. Bandi bari mu bibazo byo kuvugwa nabi.
katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Nguvu ya mbinguni, Imbaraga zo mwijuru, penya uingie ndani yao. zinjire muri bo. Mungu, Mana, watoe kwenye mazingira hayo, bakure muri ubwo buzima, wainue tena, bazamure na none, kinara king'ae baje kumunara katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Magonjwa yakashindwe kwa jina la Yesu. Uburwayi butsindwe, Migongo inayouma ikashindwe kwa jina la Yesu. migongo irwaye ikire Katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Mbweha wa mawazo madogo, Imigunzu y'ibitekerezo katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Tunaikamata kwa Roho Mtakatifu Rafatana umwuka ili wera, walinde waingiapo na watokapo. bari bande binjira Mahali banasohoka. waliposimama Mungu, Abahagurutse, na ambapo wamesimama, abahagurutse na mahali palipo na utakatifu wako, kandi bahagaze ahantu hawe hera, Roho Mtakatifu aseme nao. umwuka wera avugane Ni nabo. wewe peke yako Mungu Ni wowe Mana yonyine unayejua na kutambua uzi neza, umenya fikra zao zibadilike ibitekerezo byabo bihinduke katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Sema amen. 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 Turagira ngo umushumba ataragenda twongere dutanga amahirwe, twubike imitwe twese. Umuntu wese yubika umutwe. Yavuze hano muri Mariko, tabaki kidogo mchungaji. Aha. Yavuze hano muri Mariko ibice 7:21 aravuga ngo kuko mu mitima y'abantu habamo imigambi mibi. Birashoboka ko mu mutima wawe harimo imigambi mibi. Yavuze iyo migunzi yariyo, aravuga ngo hari imigambi mibi, hari uguheheta. Umuntu wese turi busoma kumva icyo kintu kimunesha arahaguruka atambuka hano imbere asengerwe by'umwihariko. Hari uguheheta, gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'ibyisoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Turagira ngo tuguha amahirwe. Hano hari imbaraga zo gukiza imitima no kweza. Haguruka mu mwanya wawe, utambuka usengerwe muri aya masaha, kugira ngo uze kwakira imbaraga ntakumirwa, imbaraga z'umwuka wera. Mbese urahari? Ngo haguruke mu mwanya wawe, itekerezeho. Urabizi neza ko iyi migunzu yakwinjiranye, yuko ibibi byose byakwinjiranye, irari ryakwinjiranye, kubeshya kwakwinjiranye, ibitutsi byakwinjiranye, ubusambanyi bwakwinjiranye. Haguruka mu mwanya wawe, haguruka, 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 haguruka usengerwe. Yesu aguha umugisha mama, Yesu aguha umugisha. Tambuka dukoresha umwanya neza, kugira ngo tuze kubona umwanya wo gusenga no kumva undi mwigisha. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Imana yashatse gutanga imbaraga, ndikumva ko Imana yashatse gutanga imbaraga koresheje abakozi bayo. Yesu aguha umugisha mushiki wacu, tambuka, tambuka. Yesu aguha umugisha papa, Yesu aguha umugisha, Yesu abaha umugisha. Mutambuke. Aya magambo arakomeye, ariko yavuze ngo nta kindi cyashoboje aba basaza bakaba bageze ku myaka 92 ngo nuko bakiriye imbaraga nakumirwa. Ngwino ukureho imigunzu, ngwino ukureho ibyo byose bibi. Numara kubikuraho urakira umutima, urakira, urakira. Yesu abaha umugisha bashiki bacu, Yesu abaha umugisha bene data, Yesu abaha umugisha. Mufashe umwanzuro mwiza. Nanjye ndi mu iteraniro meze nkuko umeze, nafata umwanzuro nk'uwo. Yesu aguha umugisha. Mufashe umwanzuro mwiza cyane muri aya masaha ya saa sita kuri uyu munsi, mwanzuro wo kwirukana imigunzu, yo kwirukana imbaraga mbi, yo kwirukana, yo kwirukana, yo kwirukana, yo kwirukana. Yesu abaha umugisha, Yesu abaha umugisha. Salomo yaravuze ngo mufate iyo migunzu